Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Kwana temerore wito wa Just Kenya Official TV gakena muno ni undu wa guthina mbere kunyitirira thiini wa station ino o hare turagithina mbere gukurehera mohoro mothe maria maranika thiini wa nenda citu cio kinyaneria ngakugeithia muno ukigeithike o hau uri mwiroreri o haha tukiugaga ati mucene ndwendaga kiguta tondu wa gutara ni ukuhuta tuthi mwena wa Facebook o kuria ni muingi ni mukenu muno na giugo ni ati kwina bicha imwe ya mundu gwito Samidoh hamwe na mawakiri aria mararugamirira kesi ya mundu gwito Jeff Mwathi kamwana kare karerekanire gukorwo ati ni koragirwo thiini wa uthuthuria wa DCI wa phase 1 o iria riu iragethina mbere kuthuthurio uhoro uyu no kiririkane wega muno mundu gwito Samidoh kana kamwana kare gakuire getagwo Jeff Mwathi kare ka nephew ka muini nguthi wa nyimbo cia mugithi kana uri tukiugaga ni king of mugithi Samidoh na riu ri Samidoh thutha wa thiku nini hau thutha ni arekanite gukorwo akirwirira kihoto kia mundu gwito Jeff Mwathi na ninge riu bica iri hekoretwe kihe mundu mwihoko kana hekoretwe kihe muingi mwihoko nino ireronania ati Samidoh arugamite na mawakiri eri aria mararugamirira kesi ino ya Jeff Mwathi tukiugia atia no tugire ndo tuthiete o wega o haria riu kihoto no nginya kionekane kia mundu gwito Jeff Mwathi na ithuothe tukarugama tukauga atirire #no eri imwe tutathiete no horo uyu tukuga #no eri imwe ya justice for Jeff kana wewe ukiuga atia njira thiini wa comment section tuonane kaida gatari karaya thiini wa video ire rathi na mbere ire gukorwo gifuata haha gafere.